Yada say ya mo akwa baby Adom TV Badwam Media no eso yada Awurade ase na ya 20th January obi nhunu de enti a mani agye Awurade aye ye sade Awurade aye mami onye ma wo no fiefo nso ye mfie bi na Awurade hyehyɛ no hyehyɛ ya no de bre me so be fie agye na Awurade ene ye gyina ha aseda yada ase so amaye hunu nne Awurade ode yen hya ase no edidiri ese oni ye bewie awie ye pa koso ana kokko wanim na sade ye de aye oso de be ye ma me mo ache mo akwa aba enyame nko na me gina ha me ne Bismarck akwasinsi aboaten na ni da kwan sadachi bi Awurade yen hyehyɛ na bibi awie mu dia okwa gina ma hye bedwa akunya I no wonya otinkran hati Adom dan yimu no de ye job for the people eso dan yimu a amu ache mu akwa be afia mamenye so se bibia boko nyankopon Adom woni je de menyini se betpra school fees tua ho number 1 number 2 ye bitini wo bitirim so se de pekima obia Awurade be ye nyambe ya mo obia so ya mo na so obia o ma sire ensu obia so be na otwe mu ensu obia Awurade ma sire ensu obia so amen obia no wane wora wo a wo sire sa osimo ni wona woni agye mbom no nsire na wona etwa agye no so mo nyina mbom na mo nsu se no woni agye a ye nyina na ye bua me ye ni agye amen chese na otwe nko na wie ne so yes no kura agye enko chese enu kura na ye nko na wie ye na chese obia agye se hye oh nyame Adom we say me de nyame asia and that's your 20th January no date no na me ka ho asem yi 20th January no 20th January 20th January by this time jai na ni me koso be 10:30 kono do na Awurade agye ni nyina na me say ye obenya asa benya de Awurade me da se pa ni mabusia ese da ase ayade da ase pa koso atonhira emu oduro egunes onyini na kakra onyini na ekokro obamu a obanyansafo na mesre ediama edoba papa bi read for good radishano radinyan kesi timani jenanu ani o my womb opener and then birthday intina me ya jesa ngo na nye bete disenne me be ye nyini ene me abe pe kura ma wase me a je say yaseda na uzeda no bi say if ya na chiri ba no ne kola ni mo wani na ho e ba no na nyini abeto me sa so no me kono pepe na ya me asi ya me nchira amen pa we de ne wo fa no ne ne aunties no no be ya ma bia e fine no wo fa no be ya ma bia e fine yo do di kan ye wo no fa no be ya ma bibia e fine ya ma no renho so ya ma no renho yes na di je ne 20th you know about say yes sa de am ya say 20th na to na de wo fa no what ya say ti ye didi ayeto nam ketewa bi ye bobra na to bo ama enchirima no ofasie no say ne nso na Donald Trump o si akonya so okay ani mbe ya yeshira he da chi bi ayi president no ma wo no what nya easy pra and America bonten so no adaje ni posukura yes ti enura concert no e course like a musical concert na onso mba inauguration bi there's a musical concert ahead of it enura so course so mtom safre Nigeria no mtuni Nathaniel Bassey okay oh no next among famous blessings so come na se ne de no Adom de afia so na so so emre no so na so because osinipo friend kra wonim no ono drive wakọ na asọre wapo kofi no nya course so me prophet wo US wow na it seems to say Donald Trump musical concert no he invite you be and also no invite no on charge you yeah Nathaniel Bassey on charge you the obey no the wa hwe the cost ka bia benya de mana to onye and o more commercial shows say show why advert da so say ya sorry say bia wo ye bia enye sika na wo de airpa and obeba and obeba na say wakoje sponsorship dia to say omba okay oh yes nyame sha no ti aya de
ede ya me ase wate edman so anim aba ne so mani so guso e ba yeso yes be so sa o kire bo se na abedugana Andrew Hamilton wate ase na odem wona namusa ebe sa emre no so na so woni mre yes eso pe na so se nipa ni mre ne na so boko afia ke mani mre obia se ni na ene mre a ye kosua na ye ne wo ye no because opportunity meet preparation no crazy say opportunity ni ba na so ho boa no enwie paya e bi sa ho akọ ene wan hwa beka se menkuam ti bone ade papa bi e be ma akwa mu a na ahwere me enye sa ahwere ade papa na ankasa to nani hwe ho a wa ho boa no ho sesi no enwie payo ode ma wo sesi e be da no wuo e de ama obu ahwe se afie o chere range over woni be wa so no yakohwe ase eku no ti prepare ho na bi account prepare ho opportunity bia benya bia se school na betimi akwa yiro ne ko bika ho dwedie na wo di a koso bi sebisa manfo na sua bika ho se be opportunity kese beto wa akwa mu o che wo say America businessman bia people be obe supply be cotton yes so because what T business asinti no e easy obetimi a grasp with that opportunity etie koso prepare ho na e dia one day obi a onemre I'm telling you obi a onemre si nim sadu akemi ni mre obi a da hwe obina kese mne nyese yakopon kra be hiram se ya tamaka senti ade da yes woni mre ni penti no asa otwen no ya na yetwen a na echa na ja ya ba mu bu nti a ni nyina so eye nipa su ni bia se rade ma yen otwen ho ha no ne ye ti fan kodru sa se be ya de rade ahyehya ma ye no ye bedu ho da se ye be rush akwa akowura mu afu be wi akiro si ye na nam koye nam koye de sa word no esi efiri ho ti ne eye me ba no birthday ti na mu ani nje we should happy birthday me am offer offer se nyen kura offer ne wa bo say yes offer pa na de wa be ho de na wa be ho ti afi yanko online na yanko online ora concept not new. What is new is the noise about its illegality. Kwaku Asare. Oh, okay. So badwamonline.com ora Kwaku Asare na ono so eken. Ora concept say bia yatiku onye mu enye new. Na emom dede ne wo ho fa kwan fa so te no osusuo se enye ne kwan paso no nti ho asem no asanteman so ena ede to mampani Mohammed mo se wo ma asante mantam ne mu puntuo ehia no pa eno so ubaha ewa ha o ma we na kasa bibio amanfo nte ase mampani bia ko ohene bia wa ohene primpuntuo e de maneman sa eti enya de foforo so ohene be primpuntuo de maneman we kwama mu asabio mu ano yabe yenya se besua bibia na ye de enkantum mu a ne be kan de atum no se nyame mpangu briche bi bon kraman ya the only option yeah region betimi hold Ghana for now Ashanti region. That's our second capital. It's ohini bi kase kachire mampeni na no 24 kabra no 24 na na kufa tia akunya so say mumma masante se mu hia mo mumma manimra fie so 24 call for Asanteman Puntu a Asanteman Puntu connected to 15 regions of this country. It's so 24 pre Asanteman Puntu and yes Asanteman say bia Ashanti region for per se. And on the permit show way Confanoche yam pen for says bet you will be my year akwa kodru. Say be obi o cheers ka bia bo say sika ne sabi and pen for any adwuma. I believe a mama who do ahemfo ni nyina so to sa na mo say maybe ke ku yenim chen say. Ye jai Confanoche the my politicians and then ka baby akatu ogu no kenye. Na no two forecast a mass sentiment for any to amanyofo so no na manfo so mu te e no kro static Confanoche he Confanoche project no be say the match video no no baby a project na akwakodu no hu sika ne penfo no de eye we nya ban sika o mimi nu mienu ya ye ti asantemewura e de simpo kapre taku e ko support ye no e na pagya Confanoche 740 regions of a manfo bibia tesimu a ebe na manyosem na mabuna baseb ye muade sentete pa ne ye nya ne fie nso de a
emuade because amanyosem nti amisa wo ya ade ayasa if you tell me na awrewo amanyosem nti akwada su konoma ya wontimi twa aduane 2 times any day keka na adwen kire pani 35 years of sick free papa honum te social media do tumfo atem everybody nyame amanyosem na amana basa di waja na wona ni ne de amanyofo na fiama ma wanyina basa generation de o mo fa nya hwe o time and enya wo maame no papa nkwa na so odi wo mu ni o obi a wo che wo bi a so odi ani die ni buo e ma no na wo nkwa na no ayetenten na wo de ayi so hie katakata monim ye mpanifo de atare ko ntimi to bi kwanhye atare ya nya careful atare ko ntimi to bi nhye no matter what se pani ni hye bi na woni nsokura no a eno nya ateni kire wadwen na waja ho na akọ aso obedi na tem asa ni pay kwasi so wo hu na animu ni animu ko ntimi hwe ni pire sa ni pay wo hu te so wo hu no ho na hu from akura bo no ahwe obebo ahwe mo mi anya careful ni eni eja eni enanu ni ni enkwa na ware waja no na no so nkyere sa de owo no nko na de ni o panimu biya sa wo yesa nkwa na be tententen ebe ye kama ebe ye fefefe bonza na so wanyini fefefe na sa de panini fie ko animu no wo so wadu ho sa basenne democracy nti ene sa de technology na yenti we ye sa de panimfo bi atam ye ho sa wo de ye kan ye from say like ye kan wasam kan my dear ebi a wo mre no na nsun sesi ase bibi besie na nsun ho nsun so no wa ha dachi bi ubenya ti yesrema ne die mu mo buo ne titiye na ye de titi ye no and reflect wo ye mayi so na titi won ye akra fa ne die ma pani mfa ho so nye wo busuani wo so far as wanyire sen wo fa ne die ne buo e fama no na na me no so ma wo so aye nhira no nya ne nyina ne sika o nhira so di buo kra ma obi kra no na nipa no ka bibi agu so no nyina ye nhira ne bia yesre mu me de sa niema no ya mani nyo yesre so you obi a wote saa ana wo plane so so pese ye hunu so so ye star na wo kwan a wo befa so eye so obedidi atam na obi ahu a jai twonhu frim asem bi na obi aka wo ne nya adwen kire wadwen abra atam ne die bia emmam yenkoye nim so man na wo akra keto a wo bie wa no asem so ti bia no asem e what is apia ya munyai to badwam.com so a enie mampani mahama so e na wo pledge ye no wa hyebo se cake no national cake no man ni nyina obi a obecheche pepepe na obi anso enya no edie ntie no so no na Ashanti Regional MPP Communications Director so pa revenue usu dem pacha oba uti audio no ade nti opa na chew no eno so ho akasi yemfa daily graphic de bokata ento aso wode man pani John Dramani mama foni aba Santimewura 2472 ababio so foni ewa ha o say President Mahama ask Asante Hine to help address economic woes. Constitution Review Committee formed, expect to present recommendations in 5 months. Inti yapao ebejoko so monhwe se betimi ama Constitution Review ne year 2010 no ya de ahyase aye adwuma bosumi enum ntem eno de eye adwuma. Declare as said before taking office, Shraj charges public officers in new government. Shraj penforce na ka kire wona mampen Mahama pom so meso man eso bia enche enema owo ansa no befa the bread eba be share nensa. 8 killed in clash with military at Anglo Gold Ashanti Obuasi mine. Eti enano kitikiti ya si Obuasi no. Enipa maku nwotwe ena afumati nananom ewo nsiedo. Daily Graphic enonom. The Chronicle. Soldiers pump bullets into 7 miners. Commander-in-Chief orders probe into the killings. Tiesi asoja 4 edutuo chire nipa ensonso bom say 10. Mampani mama ahyase yenyimu enhwemu enmu animu ye. Ewie ano. Okay me. Ochehine the Stools Quota Chief. Tiesi tu na na wade so tu pe details na uko Chronicle the bokrata na wonyenye juada na otwofofo mu kra ni timisro keka ho pa kakra na January na kona wie na ayese tenten won se kakra e kona wie ai koso obompa mu adwumawura no ne wono eso adwuma na sene enyina mu abrane se be ya bosumi bia nso benya bie na so de akohwe wo ho no wo busua se wo kai wo adwumawura
na adwuma no mu mpanimfo a esi won yi a onso besi wuye ate ase nti a ukonkoto dwa no mu a ya kai ye koi na Erica Kwasibodi beba odi agudie mu nsam ne beto so health tips na wotwe mu ectopic pregnancy menu ho tie sankomu na wotwe mu pa na moye sister Sunday bi oye guy ono so beba dia ho sepe ebeto so asemi di ka beba omo ba ku mienu bi nso bewram na fempensem mu na to so no ne dwumadie se bedwam ti koso ma fidie ne na ha yedase